Ima purisqaykita saqay munayki wawasniykiman, Dios ninchik yachachiwasun kay paqarin imatachu saqenata kay pachapi wawasninchikman. Chayta ñawirinapaq munasqa hermano hermana wawqimasiy invitayki mask'anaykita maychus kasan kay libro Deuteronomios soqtayuq soqta phisqa chunka chantachik llasqan ninga hinata. Kay tukuy ima nisqayta sumaqta sunquykichikpi hap'iychik. Sapa kuti wawasniykichikman yachachinaykichikpaq kay kamachisqaytataq willapuykichik paykunaman. Wasiykichikpi hinallatataq hampi purisaspapis chanta puñunaykichikpaq siriyunaykichikpaq hatarikuspapis parlanaykichik tiyan nispa. Hatun yachay kunan dia tarispa kanchik kay carta Deuteronomian. Imaynatachus munasqa niwanchik askata Diosninchik tata. Kay kamachisqayta, kay yachachisqayta qankunapis willaychis wawasniykichikman nispa. Sayarimuspapis, hatarimuspapis, chantapis puñuqtinkupis paykunaqa yachananku tiyan imatachus noqa yachachirqaykichik nispa. Diosninchikqa munan allin purisqaykita saqenaykipaq. Imata omaypi purirqayki qanri Diospaq llanninpi. Ari, imataqa tatahina mamahina uyarispa kasayki Diospaq qillqasqanmanta. Imataqa yachaykiña kay kikinta yachachinayki tiyan wawasniykiman. Porque pay yachanan tiyan pichus kay pachata ruwarqa. Pay yachanan tiyan maskatachus Jesucristo munakun payta. Ima milagrostachus ruwarqa. Ima bendicionestachus llank'arirqa. Chantapis imatachus pay ruway atin kawsayninpi. Chay herenciata noqanchik saqena tiyan wawasninchikman. Chay tareanchik noqanchikpata tatas hina wawaspaqri icharis ama qonqanachu porque Diosninchik kayta mañawanchik kay p'unchaypi. Tatas mamas ama qonqaychischu wawasman yachachiyta noqamantaqa k'aya mincha paykuna reclamacionqanku imarayku mana k'ami riwarqaykichu imaptin mana yachachiwarqaykichu Diospaq llanninpi purichiyta o yachayta nispa. Sichus kayta ruwaspa kasanchik allin pacha munasqa hermano hermana. Wawasqa wiñanqanku ichari mayk'umer pampapi hina Diospaq qillqasqanwanri. Chay yachay kasan kunandiyapaq k'aya mincha kusqa watejmanta noqanchispis tinkunarikunapaq. Bendiciones.